Kulandzela ukuthi indzaba yenkampani ye-Fuelex lekuba makhelwane eveni laseNingizimu Afrika kuvele ke nakuleti noma ke kuleminye ke imisakato ukuthi kunelushintsho ke lolukhona kiyo. Umcondzisi walenkampani yaka-Fuelex kuleli umnumzane Thulanwa kaNtshangase namhla ke yakhulumisana naDudu Ntshatheli sewucondzise ke lendzaba ikakhulukati ke ekutheni lokho ke lokwenteka khona kubomakhelwane eNingizimu Afrika kiyo ke lenkampani ye-Fuelex angeke kube nayo imithelela lapha eveni laKangwane. Wacela ke nawe ma-stakeholders abo kuthi ke achubeke abathembe. Fuelex besitama ukucondzisa nje lokuthi lokwenteka eveni lethu eNingizimu Afrika la sineheadquarters yethu khona akunayo imithelela eveni lethu la eSwatini. Lokho ukuthi uma ngabe kukhona tingcinamba lababhekane nato sinema operations ethu akusaffect ngokuthi ke sikashorishe all stakeholders ukuthi cha tonke tintfo siloti hamba njengoba siplanile konke silokume ngemumo. Basically eSouth Africa baya restructurisha. So the restructuring laba yendawo, it needs some kind of financial evaluation. Lokho ukuthi uma bakwenda lokho bantfu noma lo moya loshaya sive kube ukuthi kutas affect nathi kuma operations ethu. Lenokuveta kubange ukuthi kulokho laba kwendawo in the process it is for the betterment of e-service delivery and the standard uFuelex. Lokho ukuthi kutaba benefit abona kutawuphinza futhi kujinge nathi kusi-enhance one way or the other, but tinhluphengo tabo atis affect. Etindzabeni yeMaswati Channel kubika noNhlanhla Thwala ngina Gary Carlos Kamanzini.